Hey, sanibona bafethu. Ndiyathemba niphile guys. Ndiyathemba ukuthi konke kwaba kahle. UDr Simba-ke lo ngumfana omncane, umfana waseGoli nje bafowethu. I hope ukuthi konke kwahamba kahle guys. I hope nje ukuthi konke kwahamba kahle. So bafowethu sikwi-last month nje sikwi-last month manje kuba sizongena kuDisemba, nayo November nje uya ngasekupheleni guys. Uya ngasekupheleni uNovember manje. So sekusisikhathi-ke guys, kusho ukuthi 6 sifikile. 6 zika-December 5. So zonke indlela-ke bafowethu zizobe zibheke nje la eCarletonville, la sodibana khona. So kusho ukuthi zonke indlela zobe zijonge nje la eCarletonville nje bafowethu. Kula sizohlangana khona la eCarletonville. So kula khona sibuqhaqhela nje izibopho esizobe nje sikhulula abantu kwizibopho, sivulela abantu indlela, sinikeza abantu amandla kulo December lo nge-6 ezika-December. Mfowethu ndine-flu namhlanje, ndine-flu nje namhlanje polisa kakhulu. So ngoba kuyasetshenzwa bafethu, kuyasetshenzwa abantu bengenile esodweni, kusetshenzwa ebusuku emini bafethu. So nje besazi kabantu ukusimba sebenza kakhulu futhi amanzi ukhonzile, ukhonzile ukusebenza ngamanzi. So izinto nje zizobe zinjalo-ke guys, ukuthi nge-6 zonke indlela zibheke eGoli la ke khona Dr Simba eCarletonville. So mawusiza guys, uyabhukha mawusiza, uyabhukha nje mawusiza. Nikhumbule ukuthi i-dress code ibanhle mayingu-white, i-dress code ibanhle xa ingu-white, kodwa umuntu uzobe egqoke ngendlela afuna ukugqoka ngayo njengoba sisaqala ukudibana. Kusho ukuthi okunye ukuhlangana kwesibini kuzobe kulokozayo, ukuhlangana kwesibini ngo-April. So kokunye ukuhlangana kwesibini okwango-April kulo nyaka ozayo. Okwamanje kusho ukuthi nge-6 ezika-December sobe la eCarletonville okwamanje. So la sobe siqaqela khona abantu izinto, abantu bangeva nje abafethu ukuthi hhayi izinto zenzeka koSimba kuphela. Kufanele nabazi ukuthi nakuba izinto ziyakwazi ukwenzeka. Abantu kufanele nje bazi ukuthi nakubo izinto ziyakwazi ukwenzeka. So unyaka wethu kakhulu mfowethu ukuthi nikhulume iqiniso, thina abantu abaningi abantu bebhengela uhle kakhulu unyaka wethu. Suvula nje izinto ezisenzeke ebantwini. So xa sivula unyaka, so ngoku abanye abantu baphinde babuka ekade bebona ukuthi hhayi thina selingcolisile ibhangela, into ezifana nezo, babuye abantu nabalungisela. Kusho ukuthi nje uDisemba wabo uzoba mhle uDemba unyaka ozayo.
so ebantwini abekade bebuyile because abantu bayabona ubufakazi bafowethu, bayabona ukuthi hayi izinto ziyenzeka kwaSimba. Abantu bayabona uba izinto ziyenzeka kwaSimba. So la into engamandla ukuthi abantu bathole kuphela ibhengela, abantu nje bamene ibhengela, abanye balingcolisa-ke, so abanye baphumelela, abanye baphumelela baqhubeka balungise ibhengela, hhayi ukuthi wonke umuntu ulingcolisile. So manje njengoba bengisebenzela ndizosebenza nabantu, ndizosebenza nabantu njengoba nje bengisebenzela because one thing endiqaphele kakhulu, abaze bazonibonisa imoto la ukuthi bathenge imoto la ngabantu ekade bekhuthele kakhulu ukuza kimi, bebekhuthele kakhulu esigodlweni and bazeningi abafundi very serious, very serious. So baphinde bakhuthale ukuza esigodlweni, so bahamba ngemithetho yami, imosi yabo. So ngaba leyo kwaphinde nje kuba ngabantwana-ke abathathile ibhangela because sifishile nje ngokuhluka. So manje ndifuna ukusebenza abantu because abantu baxakekile la phandle, so ndifuna ube ndisebenza abantu ngesikhathi nisebenza ibhengela, uyabona. So eyami impilo-ke bafethu iselibala nje ezibanisile ukuthi abantu mabeze njengoba sisaqala ukudibana ulungise nemali ye-B_N_B njengoba sisaqala ukudibana ngoba sisakha bafowethu kuningi. Ndinganibonisa nje iprojekthi la, andani noba izovela na, the nijikise ikhamera, andazi uba izovela, hhayi andiboni uba iyavela. Thi-ke siyizume kanje, nansi ivela kancinci, ivela kancane nje, ivela kancane. Ongayibonanga-ke uzoyibona mesefikile, into ngathi yena akayibonanga, uzoyibona mesefikile. Hhayi flu iyangihlupha nje, ndiyaxolisa guys, ndiyaxolisa. Kuyasetshenzwa nje akudlalwa. So into ezikhathaza abantu ngithashe nje la nje nezinto ezenzakalayo, abantu bathakathwe ngezilwane bafowethu. Ndinibekele nje, abantu bashaya ngezilwane kakhulu. Kwesinye isikhathi mengabe ubona impilo yakho idibadibana, uthole ukuthi kwasemsebenzini bakujikele, izinto zakho azihlangani, kwesinye isikhathi abantu babethe ngezilwane. So isilwane-ke bafowethu yinto efakwayo, yinto ekhishwayo, ngoba isilwane ngumuntu usuke ephumle kwayiwa emangcwabeni ayovuswa, kwathiwa yena sikuvusela nje kuphela ugqilaza impilo kalona isilwane. So isilwane la si-dangerous khona, abantu bebona ingathi inhlanhla zabo nje ziyancipha sometimes. Isilwane kusho ukuthi kwesinye isikhathi sikhona ukuthi isilwane silale nawe, silale nje siheve usex nawe nje, silale nawe isilwane isikhathi esiningi. Kukhona abanye-ke othola ukuthi nje uyanuka kwesinye isikhathi, so abantu bakushaya ngendlela ezahlukahlukeneyo. So kusho ukuthi la ngoDisemba sobe siyisebenza nayo umcimbi wesilwane because ndifuna wonke umuntu onebhangela othi mina Simba alithatha ibhangela kodwa hhayi le nkinga le ndiyayivuka ukuthi too much, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kwaphakathi bakho bekufanele ukuthi before ndikufake ibhangela ndiqale ndikusebenze kwesinye isikhathi, but abantu abaninzi ndibaxelele
ndibe honest nani. Mna xa ndinikeza umuntu ibhangela ndimtshela nje inyani. Abantu abanintsi nje ndibaxelele. So abantu bahlushwa zizilwane, bahlushwa zizilwane, ingakho imindeni eminintsi iqhekeka, imizi eminintsi iqhekeka, ingakho nje amabandla eqhekeka namhlanje. It's because of sengene ntoni, sengene isilwane. So isilwane si-very dangerous. Besiyisebenza kakhulu indaba yesilwane ebantwini abahlushwa zizilwane, uyabona. Beyisebenza ngokusezingeni bafowethu, ngoba akuzonto ukuthi ayithile most yenu, zizinto abantu abahlukumeza ngazo ukuthi nihlupheke. Uma ngabe uthakatha ngesilwane, uyazi mntana sekhaya ukuthi ebuthakathini bonke usuke uthakathwa ngeleveli lesingasho uba ngu-level 7 xa ngabe uthunyelwa ngesilwane. Because kwesikhathi bakhona abathakathi abasebenzisa izilwane ezingumoya, nabasebenzisa futhi nezilwane ezihamba phansi. Uma sowuthakathwa ngalezi ezishayayo, zikhona ezihamba ngeenyawo, zithanda ukushaya isikhathi esiningi. Ingakho abanye abantu ukuthola ukuthi uzolala ekuseni akasakwazi ukuvuka. It's because uthunyelelwe omnye ngesilwane esihambayo, uyabona. So kusho ukuthi khonapho usuke uthakathwa ubuthakathi obuphezulu kakhulu. So kusho ukuthi bafike ngoDisemba ndizobe ndisebenza. Uhlala kude, Eastern Cape, woza. Uhlala Cape Town, uhlala Swaziland, Botswana, woza, woza. Because kumele mesingena ku-2026 asibuyele emva, asibuyele emva. Abantu abaninzi namhlanje bayasokola, abantu abaninzi bayahlupheka nyane, kanti okunye ukuhlupheka kwenziwe isikhathi esikhona ukuhlupheka kwenziwe. So thina sifike senzini, sikhipha eyantwiya sibe sesimandla wethu, yabona. So yinto esiye siyenze ukuthi okwakuhlupheka kwakho, njengoba nje uthunyelelwe ngesilwane esokuthi wena funa ugqibezeke, siyasikhipha eso silwane, uNkulunkulu sifaka amandla phakathi, into zakho ziqonde. So indlela esisebenza ngayo, sisebenza nje kanjalo ngoDisemba. So ngoDisemba ke bafowethu, ebantwini abazayo ufuna ukuthetha kuthena sekugqibile. Kusho ukuthi uDisemba ebantwini abazayo ndifuna ukuthi kushaye i-20 abantu abese bebhalisile, abantu bebhengela. Uyeza bafowethu, awuthi because abantu baxakile athi kusetyenzwa kuningi. So la kuDisemba ndikuthethe nje kuse-early nje ngoba zizinto endizaziyo, yabona. So iwuzi okungenani, phekisa abantwana bebhangela, phekisa abantwana bebhangela. Kuphansi kufana ushintshe ube umfundi wakhe, uhambe noJesu. Ingakho uJesu la ebekho bekuba nabantu abaningi, ubona ne. So siyakubona ngokuhlukahlukana, khona oshembe njalo 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 njalo. So ibhangela uhamba mfowethu, umcimbi webhangela, ngoba anothi hayi thatha nali ibhangela sekuphelile,
abantu baxakekile bafowethu, abantu baxakekile and phakathi bukhona. Uma ngaba usithi ubuthakathi abukho, leyo nto isuke ichaza ukuthi kahle kahle wena awubuthakathi kakuhle, ungatholi umuntu ozokuthakatha uma ngaba ngathi ukuthi ubuthakathi abukho. Ungasho ukuthi ubuthakathi abubonakali because awukubi sisifane first. Time uba sisifane is when you will understand, or mhlawumbe ubahlozi, or mhlawumbe is when you will see ukuthi ubuthakathi bukhona. So that ungayibani abakwazi that part because abantu bayabona akusiza abantu ngokweqiniso. So basidibana sikhuluma ngokuphekisa. Ngidinge ibhangela lithathwa ngabantu abancinci, lathathwa ngabantu abadala. Most yabantu abadala badla amaphilisi, i-most yabantu abadala badla amaphilisi. So kubalulekile futhi ukuphekisana ukuthi sikwazi ukuthi ukudla enafu, ukuthi sonke si-ready, nabazoshoda bakwazi ukuthi sikwazi emakhaya. Futhi lo mnikelo lona ngifuna ukwenza kusezingeni because inhloso yami xa singena 2022 kumele xa singena 2022 kube nomahluko. Ngifuna kube nomahluko. Sorry 2022 ngicinge xa singena ku-2026 ngifuna umahluko because 2025 bengishilo ndathi uzoba mhle for abantu abanebhangela, for abantu abanebhangela kakhulu more than mhlawumbe ungaku-understand, ube mhle ngendlela esisimanga. Kwakuba khona because umtshela into ukuthi wenze kanje, umafosele enze into yakhe is when uqala ukuba muncu. Uyibona because bakhona endibanikeza ibhangela ndabatshela ukuthi wena bekufuna ukuthi uze kuma. Kunabantu abakwazi bathi ochola ukuthi ibhangela ndibanikeza ngokufaka, noma ukwazi ukulinda nje iviki noma 2 weeks, yabona, elindile ibhangela athi mhlawumbe okanye ibhizi. Inkinga yakhe, i-problem yakhe ifuna ukuthi ibhangela lakhe lihlale kuma kancinci. Kunomuntu yesi problem lakhe ibona ibhangela lapho uzolithatha ndilibeke ngakusayalithola because ibhangela lisetshenzwa njalo kahle kahle ukuthi namhlanje kusasa umuntu ulithole ibhangela, yabona. So kude sisebenza ngakho. So abantu bangathi hayi uSimba une-product eyi-one, anina-product eyi-one bafowethu. Into endizihashayo kakhulu mina ndiyazazi ukuthi ziba nomahluko but ibhengela luhambo. That's the problem ngebhangela. That's why kuba ngu-1,500. Akufani nokuthi uzophuma 1,500 mawuqeda ngokuphelile. Ibhangela luhambo, ingakho thina sisebenzisa ikhophi uyifake nje esandleni. Yeah, that's why sisebenzisa ikhophi uyifake nje kuphela esandleni ikwenza izinto. Ibhangela luhambo, uyabona. So izinto ziba njalo. Empilweni nje sifana nayo mina empilweni. Inhloso kuya phezulu, inhloso kuya phezulu. Lokho ukhona uzamile ngoba uzokhuphuka, yabona, because i-challenges zabantu azifani. Bafika abantu aba-5 ndifike ndisebenza, omnye into zakhe vele ziqhume manje, asetshenzwa into zakhe ziqhume. Omnye mhlawumbe ndimsebenzele vele engene ikhona esasetshenzwa. Omnye mhlawumbe kuthe one day, omnye kuthatha 2 day, yabona. So into angeke mfethu silingane, yayibona into efanayo nokuthi into zethu nje esikhathi
because even nokumamela kwabantu abamameli ngokufana njengale mina. Bakhona abamamela kancane, bakhona abamamelayo kakuhle, bakhona abamamelayo nje. So empilweni nje abafana nje bafowethu, into engayisho. So unyaka wethu ka-2025 bemhle, yekani bafowethu kuSimba, ndicela iyeke into yokuthi ungaba inceda, ngoba kuzokwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi i-finance ningayikhokhisi. Kwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi i-finance ningayikhokhisi, ndithi hayi ukusebenza nje. Uthole ukuthi wena sowuyaqala ngokuthi hayi kwesinye isikhathi hayi Simba ngizoyibuyisa imali yakho, or uthi Simba abanye abantu cause yinto efike ibashaye abantu kakhulu abasuke beza izinto ezi-serious kuSimba ukuthi sizofuna i-blessing kuwe Simba. Into efike ibashaya umuntu kathembisa uSimba ukuthi mina Simba ndiyakhanda namali disendala, ndithi ngoba ngiyibona imali ukuthi lo imali ikhona, imali anganibhadala lo. Ndithi okay, andimyeke bomthethisa ukuthi le kusho ukuthi angeke besishada, but i-challenge obhekene nazo, umshado angeke uze uwuthole for i-challenge obhekene nazo ongafuni ukuthi kuba kuyokwenzeka ukuthi isikhathi esiningi mhlawumbe wena okanye kusebenzile bavele nje bakade mhlawumbe bakufake ebhodleleni likabhiya bayothaka kuba bakuhlela phaya ehlathini, bavele nje mhlawumbe bathatha ipheni lakho balisebenza balimelela ngoba nawe awunamandla, ushayeke nje kanjalo. So idlozi lakho ukuze libe strong kufanele ukuthi uliphakame. Ingakho uJacob Zuma idlozi lakhe leza lifuna ukuthi uJacob Zuma naye aphakamele idlozi lakhe eze kuSimba, but uZuma wathini? Wahlala. Qala kuba ne-threat ebizeka ezokuthi uzodutshula uZuma ebheka izinto. Idlozi lakho liyafuna ukuthi nawe uphakame uze kuSimba, but wena ubamba ucalculate zonke into uzi-calculate singazaziyo. So izinto-ke zinjalo-ke guys. Yebo. So kubalulekile bafowethu spirit ube humble, ngoba isikhathi esiningi ungathi wena kuthiwe nguNkulunkulu, kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi khona izinto zakho ezizokwenzeka. Uyasho ukuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi uSimba ndimnikezile amandla ukuthi abantu xa befika kuye khululeke, wena ube usithi hhayi uNkulunkulu ngingakhulume noSimba. Kukanintsi nikhuluma iziprofetho uNkulunkulu ukuthi phela abantu abameli, yabona? Kukanintsi nikhuluma iziprofetho, even Enigma uye ku-YouTube
unibheke abantu bayishare abanye ezo videos, yabo nakwamanye ama-platform unibheke. So uzoloku uthi uNkulunkulu aphendule, idlozi alikho, idlozi lizonivikela kube nithakatha. Idlozi lakho libophelekile kwesinye isikhathi, ngoba kwesinye isikhathi libopheka idlozi lakho nje ungathakathwanga, imbasa wena akukwayo okwayenzeka idlozi lakho. Jobe lithi iBhayibheli uJobe wayesenza ishisho kuNkulunkulu, wayesenza ishisho kuNkulunkulu, ishiso sibe liphunge limnandi kuNkulunkulu. Wena ngiphi into oyenzela uNkulunkulu namhlanje? Ngeyiphi into oyenzela uNkulunkulu? Samson, bobani oSolomoni, uSolomoni benzela uNkulunkulu ithempeli enkulu. Wena ngeyiphi into oyenzela uNkulunkulu? Khona into oyenzela uNkulunkulu la ukhona? Ngoba abantu abakholelwa kuNkulunkulu bayamenzela uNkulunkulu. Hhayi, mina ngilinde uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu asuke ezulwini azokhuluma emhlabeni, abantu basho njalo. Ngilinde uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu asuke ezulwini azokhuluma emhlabeni, abantu bathi nilinde idlozi kube lilo lizokhuluma. Ngeyiphi into oyenzela idlozi ukuthi lizokhuluma kuwe? Ngeyiphi into oyenzela uNkulunkulu uNkulunkulu azokhuluma kuwe? So kwesinye isikhathi kubalulekile nje ukuzipheshina, ngoba uNkulunkulu ukubeke lo muntu adelelekileyo phambi kwakho, lo ozomdelela akabeke yena, yabo, abeke lo muntu ozomdelela ozothi uma umbuka ukuthi we siskema kesi, liqola keli, yabo. uNkulunkulu aloko every time elect o-president isikhathi esiningi uma ubalandela nje nabo sebeke baphatha o-president, ifocus yabo yonke, ifocus yabo kakhulu ikwimali. It's because of once baluza ifocus imali, iSouth Africa kungaphela ngayo, amazwe angaphela amazwe if kungashiftwa emalini. But uma ngabe ubeka uNkulunkulu ubeka imali, konke kuzohamba kahle, ngoba naye uNkulunkulu ufuna ukwenzelwa. So ingakho abantu abaninzi kwipolitiki uyofikela bejoyina i-cult, bethwala bethini. It's because abantu sebejahe imali. Imali i-answer yezinto ezininzi emhlabeni. Imali nje i-answer yezinto ezininzi okwangeke sikuphike. But uyakusebenzela na okwasezulwini? Because impilo is not ukuthi uzoba lapha forever. Ikhona indawo la bendiyifunde eBhayibhelini ayayazi amakholwa la khona kuthiwa umuntu wancishiselwa iminyaka yabekwa ku-120. Indethusi lo vesi emendiyifunda, nangona sendiyikha nje mna
yokunikela ufuna ukuyenza nje special isada mhlambe nisayijonga ukuthi uma ngaba ndiyenza ngendlela ye-ritual ngizoyenza ibe sisikhathi esingakanani uma ngizokwenza ukuthi umuntu ozobe enikele nakanjani usisike ufuna ukuyijonga ukuthi network uyasho ukuthi network ngiyabonga kakhulu bonke siyabonga khihla uyasho ukuthi network kanye yakho dog. Okay ya ilento inetwork inokusokolisa so kusho ukuthi kulomcimbi lo owe-ritual okunikela ndifuna ukwenza guys ube special ebantwini abazobe bekhipha imali nge-12 ndifuna sibe siyidibanisele imali yakhona cha ndizoyijonga ukuthi uma ngaba ndinenzela ngendlela especial yokuthi onikeleyo kumele ukuthi into zakhe zenzeke because uNkulunkulu bafethu nguye umnikazi womhlaba kumele simcenge ngando yonke sinayo so ya siyabonga abantu bonke siyabonga bekuyishaja but ibhetri ithi 1% but nje ngizofuna ukugqithisa nje le message so ekunikeleni umuntu onikelayo ndifuna ukuyenza special is either mhlambe xa ndiyenza special kuzoba nokhamba enizoba nalo ngathi ukhamba kuzoba nembiza ekumele ndibe nayo la khona abantu abazofaka khona imali umuntu ezicelela ukuthi yena ufuna ukuba nandoni ngo-2025 ndiyaxolisa nje ngenetwork imani ibhala pha bafowethu ufuna ndoni kuNkulunkulu ngo-2025 so into endiyicabanga ukuthi nizoyenza but ndizobazisa nasegroupini uyabona ndizobazisa because izinto bafowethu mna ndizithola ngenxa kaNkulunkulu nokuphila kwami ndiphila ngenxa kaNkulunkulu nedlozi ndizithola ngenxa kaNkulunkulu nedlozi ndaba nelakho ukuthi ndibone nangapha ndingagcini ukubona kuphela into zala emhlabeni yabona so sizobe nje siyenza kanjalo and mendiyenza lo nkonzo wonke umuntu ozobe enikela ethi ndifuna imoto kumele ukuthi imoto uyithenge ukuthi ihlangene kanjani ngo-2026 oko kuzobe kuNkulunkulu but into ozobe usukuyicela ngisho nempilo izobe isenzeka but before ndizothatha umnikelo wenu ndizonitshela straight because nami komele ndikhuphuke ukuthi ndiyicele ndijule kwa spirit ndikwazi ukuthi ngithole i-answer back iqala ukuthi ndinenzele na because andifuni ukuthi ndinenzele njalo kwesinye isikhathi mina ngingaplananga ukuthi into endifuna ukuyenza forever because intoni kubalekile bafowethu xa sihlangana sikwazi ukuthi sidle sijabule noba overseas noba mhlawumbe seSouth Africa wherever la ukhona nakwamanye amazwe aseduzane nathi iSouth Africa Egypt zonke kubalekile bafowethu ukuthi senzeni umnikelo sonke thina abantu bebhangela njengoba sizohlangana sasingathenga ibhangela ongathi sasiyothenga isinkwa sasithenga ubhangela kuba sasisazi ukuthi ibhengela luhambo akusho ukuthi masowuthathe ibhengela wena iproblems zakho zonke seziphelile usuke ufuna enye level lapho and not ukuthi problems zophela nje 100% uJesu wajikela ngumuntu ezehamba naye enamandla wonke uJesu wamjikela kwangasho ukuthi amandla kaJesu sephelile akusho ukuthi problems mawuphila emhlabeni ziphela 100% but kubalekile ukuthi ufane noSamson ukuthi uma kuvela iproblem edinga uNkulunkulu ube namandla kaSamson ukuthi mekuvela iproblem kuSamson
efuna istrength sakhe uSamson akwazi ukuthi athini akhulule istrength sakhe akwazi ukudlula konto. Yabo, kade nibuza omnye umntanami ukuthi Simba uyazi ndifuna nje ungabi sathakatheka nhlobo izobiya ngapha abantu bonke. I-battery yami ngu-1% guys, mengike ndaconnecta i-charger indenzele enye into, ndifuna ukugqitha nje fast. Uthi umntanami ndifuna Simba ungabi sathakatheka. Cha, abantu bazoqhubeka bakuthakathe, abantu baloko nje bethatha amashansi. Ingakho uhamba ngebhangela, abantu bazoqhubeka bakuthakathe. Ungathi usahlela kuFacebook ubone umuntu okupostileyo pha ethi yakuthakatha pha, uyabona, usahleli nje la ku TikTok nje ujongile. So abantu bazoloko bekuthakatha, but uma ngabe unamandla kuhle kwaSamson uzokwazi ukuthi noba